Huihchhuk Hnahthial Vawiin ngaihdam le thlir zung te chibei vek ule Vawiin hi February somni pariat sangni somni pathum ani e Vawiin chomada somle chan vekhan venglai oime hall Hnahthiala Mizoram State Commission for Women le SP Hnahthial District le Anti-Human Trafficking Unit Bultumin Hnahthial District chunga police station ranga police officer kotlang hruai tu te le NGO rang hruai tu te polin capacity building and training program on anti-human trafficking manania he hun hi pu Vinit Kumar Hnahthial SP chon kholian ni na hongani pu Bijoy Gurung additional SP kai hruaya kholian Hnahthial SP pu Vinit Kumar chon thu sain Hnahthial district chu mishing manga sum don na human trafficking omlo na district kan ni turani a tunlai khowela chon mishing manga sum don hi ahlur to em a mishing manga sum dong thin te hian mi ten har satna le boina an to lai te hi rem changa an mang thiam em thina kan thria tangin kan then om Myanmar boina Vawiin Hnahthial district a mani sahim na zonga ron tla ral tlan engemaw zan oma anni hian helama innam hnoi na rem chang an nei thei awangin kan vel uluk po tul le ani ti SP chon kotlang hruai tu le NGO hruai tu kal khom te chu thaw ho puya somin dan phallova sum don na beitu an hria ni chon an he nai mo police station a emo thlen thin turin a cha hetianga report tu te hi an hming le ni na thuptlat an ni thu sain kan chanrol phot chuan dan lowa sum don na chi hrang te hi kan tirem thei nge yang atibok nge huna hian hun kai hruai tu pu Bijoy Gurung chuan course preview anaya PR Laldin Moi District Child Protection Officer Hnahthial District chuan mishing manga sum don na human trafficking chungchang azirtirani Vawiin Atangkhan Higher Secondary School Leaving Certificate Examination sangni somni pathum chu nei tran ania Hnahthial District chunga naupang zanni somruk pakwa in exam hi an ma chonani Hnahthial District chunga hian exam center parukoma Government Higher Secondary School Hnahthial Center exam Zasomli paruk anoma Pangzol Center som pariat Sarvanlai Phai Center somthum pakhat Chief Peer Center sompali Pingsai Center somni pathum le Charlun Center somthum pali anamani HSSLC Examination sangni somni pathum hi March ni somni an zawang District Level Committee on Fire Prevention Hnahthial chuan kangmei venna konga essay writing competition kangmei laka mitin ifim khurangu ti thupui mangin abot saidona he essay writing competition a hian Hnahthial district khom chunga adu piang te tel turin asom ani March ni somthum pakhat sangni somni pathum zirtom ni ralma in Deputy Commissioner Office Hnahthiala office hun chungin thelu vek turani Loman pakhatna cheng sangni le thujiak chaimoi panina cheng sangkhat zanga le thujiak chaimoi pathumna cheng sangkhat le thujiak chaimoi niang Hnahthial district chunga adu apiang te tan zia thei ania thumal sangkhat ai tam lawa zia turani ming address le contact chiang taka zialan turania Loman hi Independence Day sangni somni pathum lomna sem turani Hnahthial district borsa pual rem sang chuan circular ti chokin kum sangni somni pathum chapchar kut chu March ni thum sangni somni pathum hian state pum huapin man tura ro man mek ania he hun hi himtlang takin mipui ten mang thau turin district administration chuan adu tak mewani March ni khata tanga ni thum sangni somni pathum chung hian mizo thuam kan nei ang te inbel thau turin kan in ngena abik takin sarkar na thokte phei chu he hun chung hian office kalna a hathau turin kan in ngen kan in bei sei ani ati he lekha copy hi Superintendent of Police Hnahthial district chunga head of offices te President OMA MUP MHCP sub headquarters Hnahthial le MJA President Hnahthial district te ape ani Hnahthial thalai pol chon Vawiin khan thuchhuah chairman thulom om le Dr. Mazoma chungchang ti anta langa thuchhuah chuan Hnahthial district in hun rai tak kumsom don halama in antina thra kan nei mumal lowa manni loka kan bial tu le Health Minister nimok Dr. Lalzirliana Assembly House-ah in
halamai nen kol na puitling tak Hnahthial District Hospital in kan neih tharta ni in kan ria doctor po pakhat danghal nia thu don ani bok mumal taka akal chho po kan bei seitlet ani hemi chungchanga hian Hnahthial thalai pol chuan bial to minister Dr. Lalzirliana hna lom thu sei tak meu ani Hnahthial District in ma ason zela amason na konga dik lo doin dik taka amason na akal theina Hnahthial District mi puite theitop chua campaign ho turin Hnahthial thalai pol chuan Hnahthial District mi puite kan som mol cheu anti tin Dr. Mazam asanani chungchanga thil fel lo deu a omnia kan hriat awangin Hnahthial thalai pol chuan a thei chinchina thil omzia hriat tumin thu nei tu te abe kol hlama Dr. Mazam hi Hnahthial District mi puite hero ani tila kan soisual tam lawang Hnahthial District min mangai puya akhwa ang tak takina enani ti chu kan hrachiang via ome hetiang khopa mi thale fel biak nuam me Hnahthiala om lo tur chu Hnahthial District mi puite panin kan uin hraom kan titlang hlom hle ani Hnahthial thalai polin adu lo ber chu sarkar hnathok engmi po ni ro se manlai zia mimal anga kan ngai thei lo do awanga politics manga thuneina inso khuma Hnahthiala kan officer poimo tak tele mi tha tak te kan politician ten an du an ma ka an transfer fo mai thin ka Hnahthial thalai pol chuan tha atilowa theitop in adawa til fel hlel amani chuan atul dane zerin ma la mai thin ani hemi chungchanga hian HTP chuan ngun takin han bel chiang ta Hnahthial District mi puite ta na Dr. Thale fel mai Dr. Mazama posi lunglei alo ni rang maya Hnahthial District in halama in kolna kan nei mu mal lo wangin Hnahthial lama an lo da chho mai hi alo nia hetia mu mal dakaran ani chodon ta ka wangle lunglei lama Dr. in dei lo na an nei ve awangin Dr. Mazama chu apos ngaya an hnuk let le hi ani Hnahthial thalai pol pon kan ui le ani abik takin Hnahthial mi puite tan hian a uyom le zual ani sarkar hnathok an nia son thei vek an ni lai hian hetiang mi tha hi tu te pon mani khuwa matan kan du vek thin ani Hnahthiala hetiang halamai nen kol na thajok mumal taka ran chho ani don ta ka chuan nakina Dr. Mazam hi Hnahthial District a om le theinan politics lama kan ho tu le khotlang hroi tu te po hian malak danom sewa thadon em ama kan hrechiang to a mi tha ani zia chu tu te pon kan hre to ani Hnahthial thalai pol chuan Dr. Mazam akal zel na tura du sakna sang berahlana nakina Hnahthial District a kanin mule ngei kan bei seitlat ani ti in secretary Hnahthial thalai pol in ming aziak ani Pangzol Group OMA chu Nimin Khan an President pu Lalzara kai hroin Pangzol South VC House-ah an thukhoma April ni somni panga atanga ni somni pasari chung hian Group OMA in khom pui chu khuang lum branch a nei ni se antia hroi tu thlan khum ani angin meeting chuan nomination an siam ngalani branch pariat omna Pangzol Group OMA huam chunga branch sang inti siak na turin solfala a mana kan nun hlui ti OMA hlabu number za pangana roku nga phwa man ni se leng khom hla inti siak na tan om khua ahar mange ti H dar khu ma phwa te thlan ani baka recitation le solo manga inti siak ni se antibok Fisheries Department noya kum sangni somni banni sangni somni pathumatan sanghadil lai tanpuina adil teya DC office Hnahthiala office hun chungin deal na form hi ngai venturani March ni som panga sangni somni pathum ni lai ni ralma in deal na form te hi thelu le vek tur ani Vawiin Chahnudar ni khan Central OMA office Central OMA hoi hotin Uniform Civil Code UCC chungchanga NGO sang le political party sang ayo ten thukhom meeting hi puarlal ngeta President Central OMA na kai hroi ani meeting a hian pol sang ayo hroi tu kalkhom du chon sarkar lai puin India rampuma Uniform Civil Code man tumna a omni in alang chu mizo namdan le India rama nam sang te tan a himdon lo wangin andu lo thu le theito pa do atul thu an soya ado dal na konga po theito pa tan ho zel thra an ti thu an soi meeting chuan heting hian resolution siamina pasani
ram thuchhuah ni somni pariat sang ni somni pathum thole ni chanhudar nia Central OMA Committee Room Central OMA Bultuma Political Party sang BJP INC MNF PC ZPM tele NGO hroi tu te thukhom chuan Uniform Civil Code man tura malak mek nahi kan du lova theito pa do zui zel tha kan ti in tun hi chanho hun tak nin kan ria kan ram nam le sa khuwa him zel theinan theito pa chanho zel tha kan ti an pa sani Mana Motors Mahindra Pickup 4x4 HDFA Division Championship khelmeka nimin khan First Division match khat khelani a Peniel FC chuan singa sini in thiltang FC an nia Peniel tan zelal chan himan goal ni akhunga ani baka zo muana rosang lura zo thanpuyeten goal an khung bok ani thiltang FC tan pi laltan chua le silarin hluaten an pet goal boka Man of the match Peniel FC player zelal chan hima thlan ani naktuk hian second division match khat le first division match khat khel ani dona second division a Denlung FC le Lungeleng FC anin ma chondona first division match a Bazar FC le Electric FC te anin ma chondon bok ani ole adanga kan kalle main hei kan minister zam tak bu Lalzirliana statement pek arundila kandan pasarina pek somdile panirang yan kalau poma autonomous district council chungchanga atu soite soi turan ite tuna kan somanga Lalzirliana statement peturin kan some Good speaker kadil na tlom tak minrem ti saka wangin lom thu kafilache direct funding chungchang autonomous district council chungami nisomni pathum thlani sang nisomni pathum ka demand soinia parliamentary standing committee report kha han soi loka chumi zo chuan khati tur thanti ka duwa longai thang 125th Constitution Amendment Bill hi sang ni som pakwa Rajya Sabha aluta Rajya Sabha hian Parliamentary Standing Committee 13 September sang ni som pakwa hian Anand Sharma chairman na hnuaya adina member te hi Rajya Sabha member som Lok Sabha member som ni le pakhat anni Standing Committee hian an report number zan hi som ni le pathum hi Rajya Sabha tarik ninga March sang hi le som ni pania khan an presena sang 125th Constitution Amendment Bill sang hi le som panga hian thil dang ba ka article zan hi le som riat amendment atela chuta chuan panchayat an municipal council te fan pek dan chungchang Constitution 73rd 74th amendment dungzuin ADC te hi State Finance Commission kaltlanga sum ngai tua puina tur atel ani Mizoram ADC te hian hemi provision hi du khoplovin Central Ministry direct funding tak turin an zunor chale Home Ministry in hei hi Constitution scheme kal ani ba ka State le ADC te inkar boruak ti che ani awangin pek chi ani lo ti in comment ape he Home Ministry thu hi Standing Committee nena recommendation siam turin pek chon le ani Mizoram ADC IO 10 Standing Committee chu Silong le Guwahati anzuk mule hemin hu hian Standing Committee hian an recommendation chu Rajya Sabha March ninga
สังนิสมนิคานอันเทลูตาอันนี้เฮริโปตาเฮียน direct funding ฮี constitution scheme กัลอันนี้บ้ากะ ADC เตเล state สรการอินการบรวกติเชเทอันนี้วางอิน 125th Constitution Amendment Bill สังนิเลสมปักวัวอิน Article สังนิเลสมเรียด Amendment อรดนะฮีอัชโตกะ Amendment เสียมเบลอ่างายเหล่าตีอิน Report อันเปตาอันนี้ Standing Committee Report อาฮิยัน Autonomous District Council มิง Territorial Council เตียทากตูรามิโซรัม ADC 10อันดีลนับโปอันรีคอมเมนต์เหล่าบกอันนี้ลายเฮียนอาเจียงโซกันเรียดดูตากิน Parliament Standing Committee on Home Affairs in 223rd report on the Constitution 125th Amendment Bill ina anthelu recommendation observation para 3111 le 3112 hi kan soi kan chiar le anga 31 para 3111 a chuan an zia dan takin the committee feels that direct funding of ADCs by the center will not only be against the existing constitution unnecessarily affect the relations of ADC vis and vis state governments adversely. The very purpose of amending Article 280 of Constitution is to make an institutional provision for augmenting the resources of ADCs through State Finance Commission. The said provision is on the lines of Article 243(1) and 243(y) meant for panchayats and municipalities and 73rd and 74th Constitution Amendment Acts. Amizo Tong Khachuan ADC te Central Changa Direct Funding Pek Chung Chang hi Central in ngun taka angai tuan nu a Committee in ngun taka angai tuan nu a Constitution kan man mek nen ain kal mai ba ka chu lo taka state sarkar le ADC te in kara boruak thalo zok thlen tu ani theya hei ba ga hian Constitution articles an hile somriat na amendment in atum ber chu mumal taka State Finance Commission kal tanga ADC te sum mamole in dailo na pek bel ani a he provision hi panchayat le municipalities chungchanga article zali zanhi somli pathum 1 le zanhi somli pathum y in asoi le 73 ele 74th Constitution Amendment Act ina asoi jul zui ani bok ani ti ani a hei hi to pa chuan the committee therefore agrees to the proposed amendment to Article 280 and does not suggest any amendment ti ani a emi hi this year me kanan soilai tongkam han in kokal deu nek te a om wangin kei po khanin ka tongkam kha kan en non le hian ka du zong ani bi khau lova po speaker he ka tongkam hian mimal pakhat ril ru ti nat po hi kheom ka ti a kan u naw te chimlam u naw te ril ru kalau tina ani ti voine hian ka ria a chu wangin Christian kan ni a hei pathian ni chon nu hi ka hun ani le nga la ain me le in ka ria voine ngaihdam dil hi chu wangin ka tong an ka thu soya an ril ru alona ni chuan ngaihdam ka dila ten an ril ru le ka ril ru po hi ain ang via vin ka ria a chu ka ria ta chu
he autonomous district council pathum te hi sarkar masalama khan pathian le kan ho tu de du sakna in kum som chung deuh thaw kha ka kuta alo om to a atop don lama kha chuan kan chief minister za om tak kapun he na khan hei hi khati lai ka soidan dik tak kha kan soi mai anga high court hon mai in than in khin mai te hi an ol sam sia in hek na atam thei sia chu wangin ke hi chuan katlin lovani min chok te katia min thiam takin min han choka reilo te a khachu huna lo top ta maya ti chuan he MNF puzoram thanga kai huai sarkar thatak lo din le hian ka kuta alo om le ta atira le anulama po kapu hei hi chu keima hi kan kumte awai kan chunulam kan lo ni ve to Hrisel na tha Hrisel na te poi lo pan ve chho deuh to boka chu wangin achak vak zok te hi lak tir te ti in voi duai lo ane na hian min thak turin kadil to ani hei kathiam lo khop maya achang tu kan ni autonomous district council hi tun tra ma hian voi khat ma solama son kala thleng phei lo wadi chu wangin he department and culture hi chuan politics hlang deuh tho hi anga ya he laya a file work hi chu ati ve thei maya chu wangin chak zok te andu angin pek thei ani chuan kalom ngodanga tiang chuanin dil na te po kan thelun ngal ni selangin a thain karing mi tong kam kan tonga mi ril ru kalautina ni chuan ni china ka soyang khan ngaidam kadilani kalome ole statement siam he sai ho ngai ani lawa ring tu kan ya tisual palte ngaidam bandil sap te hi aro puya amizowa ring tu ni na langani katizong kha Huihchhuk Hnahthial Vawiin kan ngai thlak thei te chu ni a ngai thla tu zong zong te mang tha vek ule